Yamache ama wo akwaba Adom TV sunie ene February bosomene de toso enum the year 2022 mimi de do say ya na donhwere mienu na yeje ewo ukasamfoni so na fe radio so na fe yedwendwene ensam a edi akotene na wotwemu ni nyina na wotwi dwumadie mimi de bia ye de bro midin edi chief Jerry Force and channel so we are also live on Asempa 94.7 FM and a DSTV channel 280, Go TV channel 178. Yada say we fidie no edaha and then come that person no ehu hia pa. Megidi say woni mban adwene say na say niema mu ayede in fact oni wo mo aban mu kura kasa wo gitum say embom niema mu ayede wo mo de no wo de share covid but niema bi wo hon man na pe be say be gibre na fe ya hwehwem aban ba ya wo share bo bebre e ka na eda ho ko obefa so etuatu aka no ono so ba ya obeburu ka ne bi pa the first term of 4 years o share bo niema wo be ye the second term and wo mi 2 years emu and we ya aka be 2.5 years or something close to 3 years na afei the second term no or the aba na wie ye niema hodo a akoso ewo amammuo yi mu a ede ahokyere aba impansa na covid eba be yi ni tire enumu ene eba be hwehwe niema akoso ebi ene besia aban no abo na nsenyen the aban no ede abebom kra eye e-levy a we introduce 2022 budget no chese 1.75% e-levy ena ode aba e-levy no eho asem no akoye bebre ye bebie sa enkomonim ekopie parliament eho atwede ekoso ye ba ye wura afifro yimu afi ansa na aban no ehunu se esese oye town hall meetings ni ebi akoso ni akoso okofrodua ni akoso ewo takrade ensembe potin ena wo mo ka kire wo manfo no a enti afei esese yagitum masa e-levy no yedi edidwuma ye bebie enkomonim na afei yahwa ahokire fuel prices kwa ekosoro. In fact, I'll take time and run through some of the countries any senia womo eto fuel and petrol farm go senia friend no na afei cedi to dollar rate and also so at saying yebekai pa and somewhere o man pania be de eche edu tudwa then in opposition and I pay na me producer Kofi Ampedu and make us say somewhere 31st January na euro 6.8 and right here you go say be if you 7.2 again and na ema no eba ne sa sakoba ne sa cost of running businesses no and na ekosoro eba ne sa me ne wo no a ye shop sakoto ade ye kodwomu akodi dwa no and na sa ho kire no ebe yan ye kom o ma pani aba de kire e kan sem bi if the fundamentals are weak the exchange rate will expose you and then I can say how are the fundamentals, are they strong or are they weak? Looking at the exchange rate and then come on ye baby me twam ho aba me ba medam abedwafo edi akere join yen ewo Facebook Adom TV ewo Facebook na fe Asempa 94.7 FM fa o comment to ho ye begibre na fe yakenkan edi ama we dey the chief Jerry Force na Nnawotwe yi dwumadie asuni ama achi ama akwaba